Piştî tunekirina Daişê li Baghozê rûniştvanên kampa Holê li Bakurê Sûriyayê gihîştin 73,000 û piraniya wan malbatê çekdarên Daişê ne godema dawî ji Baghozê derketibû. Kampa Holê guhkarîna wê tenê 20,000 kes e, niha 73,000 li wir bicih bûne. Ji 73,000 rûniştvanên kampa Holê 31,000 Sûrî ne û 30,000 Iraqî ne û 11,000 jî biyanî ne. 35 ji sedî ji 73,000 jî zarok in. Berpirsê kampan li desteya karûbarê civakî ya Rêveberiya Xweser, Mahmûd Kerro dibêje got karîna wan têra pêdiviyê ev qas hejmar nake. Kerro dibêje civaka navneteweyî bi erkê xwe ranabe. نتني ونتني المتحدة مجتمع الدولي كشت بجبرج أو مسؤولية عامة مسؤولية ناس المتنية يعني أف باغوسا خلص بو أف ضريباوي يعني الضريبات كذلك مجتمعي دولي كشي ده نعم تاني مسألة زي دي قدرات اللي بريا خسر بأشواطها يعني إما ما قدراتي خو تجاوز كرن يعني زي ده جبولو يعني بانجا ما مجتمعي دولي كشتي يعني إنه ورن بهواره ما في ورن عالي ممكن يعني أم تاني نما تيريت كيني خلق وضعي وان نباشه خلق دمرين خلق برچينه خلق نخوشنه Piraniya zarokan li kampa Holê nexweş in û karînên tenduristiyê di nava kampê de têra dermankirinê nake. Zarok têne veguhestin nexweşxaneyên bajarê Cezîrê. Tenê li nexweşxaneya Hikmê ya Hesekê bêtirî di 100 zarok têne dermankirin. Piraniya zarokan jî ji kêm xwarinê nexweş in. Doktor Talat Umer ji heyva sora a Kurdî dibêje got di heyama sê mehan derbasbûyî de 220 kes ji kêmbûna pêdiviyên dermankirinê mirine. Piraniya wan jî zarok in. أكثر شيء زاروك هنن سوء تغذية أعماري وأنا كيمي صالكين أكيد سببه وقت بكم خارن وعدم وقت باهتمام وزاروك حاجة في مرحلة أم شيء وزاروك أذكرم بيجم روجي يا تشار يا بين زاروك ماني هي أم وانك زاروك تحولين حسكة مشفى حكمي بالذات لأنه أو سيرفي سكن بتنسيق مع الصحة العالمية جمعية مرة أفرام ونسبة وفياتها جي جوان كسانة وانزاروك إيس وتغذيين أكتر Rêveberiya Bakur û Rojhilatê Sûriyayê bang li civaka navnetewî dike got alîkariya wan bike. Netewên Yekbûyî jî civaka navnetewî hişyar kir got li kampa Holê krîzeke mirovahî metirsiyane heye û pêdivî bi alîkariyê heye. Li gorî berpirsên Rêveberiya Bakur û Sûriyayê dibêjin taniha sozên alîkariyê ji aliyê civaka navnetewî hatine dayîn lê di piratîkê de tigav nehatine avêtin. Zana Umer, Dengê Amerîka, Kampa Holê.